whapelo ia tu le tatou mafutanga o le lii o maua e tatou le nia manua tatou te mafutai na loifo le tatou fale ia le ngata fo i lea so se tasi lava o lo mawhai ona maua lea manua e whaanamolongo mai i le nei tai au o le au Atiina'eina i tatou le tatalo o na tatou o whatasi le mahu le upo le atua le ni aso. Taitele te mai no wanga le lei lau whaunga lo mātua tua mo mātua i loa o lo e whatasi a te i mātou. Taini ngā ruenga le anganga pa ia lea o lo o whaamalosia musu i ngai i mātou so soani a te i mātou i teimi malava o lo mātou wola ia ma le soifua o lo ainga ma lo whanau le tino Keriso lea o mātou toe o mai mātou te whaanongolongo a o e whetalai mai e ala i lau upu i le nei tai ao whaftai awa le upu lea e sauni ai i mātou o le upu lea e awa o ina i mātou e awa ina i mātou e whaatonu ai i mātou e whaapoto ai i mātou i lau wami o tonu o lau upu lea o le sulu lea i o mātou vai o le malama i o mātou wala e ui ina pongi sā le ala i le inisio teimi ai whaafetai o lo ia te i mātou laua fionga pa ia. A uu oe lau au auna, ai mese fo i le whaalongolongo lau whanau, au whaapea ona mātou whaalongolongo atu i lau upu i le ni aso. A vea pea o mātou loto o le ele le lei, e pa u i ai le whatu o lau upu i na ia fua tele mai. Vi ia oe nei masa uma e o le whaavavau lava, and all of God's children say, Amen. And amen. Ia vi ia le tua le nei tai au. Whaamanuina pēr le suafa o lo tātou alii ma lo tātou whaola. O le nei tai au o le o lo tātou whaoa wina pēr le matau pe wha. O lo tātou wao au ina nei fo i le whaatinonga. Pe tātou wa ai i awala whaasino o le tangata taito o tasi i totonu o le mea taua o le Ekalesia. So we're looking at the moment at the practice, or we're looking at the application of the teachings or the doctrines of the church in the book of Ephesians. So nea lao o tatou matamatai i le mataupu le wha. Vai aso na te anei, na tatou mata o na tilo ai i le whai upo e fitu e whaangata le whai upo sfuluma le tasi. I mea alofa ua whaapea o na tuumina mai e Keriso i tutonu o le Ekalesia. O mea alofa ia na whai mai whai pue fitu ua au mai a te i tātou tai to atasi o le alofa tu noa lea o tātou i loa nei. Ua tuumina mai i tangata tai to atasi i tutonu o le Ekalesia o mea alofa whaaleanganga. O mea alofa ia leanganga e whaapea o na Atiina'eina le Ekalesia. Me alofa ia o lo tā ua i le Roma esfuma le lua o lo iai le perofeta po le moli mau po le tala iatu. O lo iai le tiakono, le feiva o le tiakono po le au nanga. O lo iai le au po le tangata e au ina le afionga pa ia le atua. Tusia Roma lo iai le apo ai. Le manai ia le me alofa lea pea maua le tangata whaamalosi le tangata vangale e opo mai, ma poapoai mai, ma whaamalosia le tasi i le tasi. Le mea alofa o le foai, o loo iai i tangata i tutonu o le Ekalesia. O loo iai fo i le isi mea alofa o le pule, ia whaia le pule ma le alofa. Ai mese fo i le isi mea alofa o lo tā ue le tusina Roma, le tangata e whai mea alofa. Mana tua o lo whapea ona whaamatalaina mai mea alofa i le mua le Korinito, tāpu e sfuluma le lua, le Roma e sfuluma le lua, ma le mua le Peteru tāpu e wha. Whapea ona tātou tala noa i pea. Na tātou o mai loa lea ina ia o ina, e iai le tau na tatongi ina ia mawai e le tino Keriso, mea alofa nei. O le ale tau lea na tātou whaalonglongo ai le vai aso na tea nei, o le maliu lava o Yesu Keriso. Whai mai e le whai upu e valu o le mea lea o whetalai mai ai o ia, nā whioae o ia i lunga mana tai whaatangata o taua i le tāwheanga, wana foa ina foi mea alofa i tangata. Ona o le maliu o Yesu Keriso, ona o lona alofa tu noa, lea ua mawai e ia mea alofa,
o mea alofa la ia, ua tuwhaina mai ile Ekalesia. Praise the Lord. So, na tātou mata ua iaia ta i tātou, ta ngata ta i tō atasi, o mea alofa. Lea la ua tātou iloa, o le tau na tutongiina, o le maliu o Yesu Keriso. Whamaile whaipuna se fulu, o lea na fio, o whaipoiva, na fio ae se alo na winga, pea whaiele o lea, wa muwai o na fio ifo o ia I mea mawalalo, ile lalolani. Fulu o lea na fio ifo, o ia lava lea, na fio ae I lunga o le langi umalava, ina ia whaatu muina e ia o mea umalava. So vi ia lea li, o lo iai lana Ekalesia o mea alofa, o tātou malamlama o mea alofa nei, na mafua o na maua mea alofa nei, ona o lona maliu. Oka se atua I le 4v12 le atua o ana fuafuanga mo lana Ekalesia. Ai whai ule tātou whaitau I le vai aso na tea nei, o I nā whoipi e whiangaina I aise manatu I le tai au le nei maamatai I le tātou mata upu, I le whai upu spulma le tasi, e awalai I mea alofa ua tuuina mai I le Ekalesia. So manatua o tofu I tātou ma le mea alofa. E tofu fo I tātou ma mea alofa whaalea nganga e au ngā mo le tino o Keriso. Ai ai mea alofa whaapitoa ua tuuina e Yesu Keriso I tutono le Ekalesia. Lea la iai whai pasfuma le tasi, whapelo na whaitauina, na ia tuuina mai foi, na tuuina mai e Yesu Keriso, o nisi e whaima apostolo, o ai la tau nei, o na so, ia ma le apostolo Paulo. O lo iai foi nisi e whaima perfeta. Perfeta ia na lato amata lia le Ekalesia. Po le urua I Ekalesia wha mai le whai poe luas fulu in tau koe tolu. Wa vea ma whaavai. So apostolo ma perfeta. O na saula I lalo I isi mea lofa o tuina mai le Ekalesia. O e fola le tala le lei. A toa fo I mai lato o e whaima leo. A toa ma oao. O I lato lai o lo a vea nei ma whaululu e Ekalesia. Po whaife au. O la towi o lo whapea o na o awina le upo le atua. So, o whaipula suma le tasi e fia mata ele tato mata upu I le tai au le nei. So last week we have been looking at the duties of the members of the church. If we are a part of the body of Christ, we are called to be a part of the body of Christ using our gifts. So we started to look at, well, what are the gifts for the church? Verse 7, we see that last week we learned that to each one of us, verse 7 says, but to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. So each one of us as believers has a gift that we contribute to the church. I quickly read out the list that Paul gives in Romans 12. There's a gift of prophecy or to speak forth. There's a gift of ministry or the gift of service. There's a gift of teaching. There's a gift of exhorting or the gift of encouraging. There's a gift of giving. That's a beautiful gift. There's also a gift of leadership. There are those who are born leaders. You can tell that they lead naturally. That's a spiritual gift. There's also a gift of mercy or to give freely. So those are some of the gifts that Paul teaches us in the book of Romans. There's also the list of gifts that we see in 1 Corinthians and also the list of gifts in 1 Peter chapter 4. We also looked last week at verses 8 to 10 that there was a cost. There was a cost in order to get those gifts. What was the cost? The cost was the death of Jesus Christ. He was buried and he rose again, and now he is with the Father at the right hand of the Father. But when he rose again in his victory, he also had the gifts. Praise the Lord. And those are the gifts he imparts on his church. And in verse 11 we read last week, and that's where I want to start today, that Christ gave specific gifts to his church. So not only he gives us individually, each of us has a gift, but to his church he gives these gifts specifically. So the first was the apostles. Second were the prophets, and the apostles and the prophets became the foundation of the church. Then we look at the evangelists and the teachers and the pastors. And those are the gifts that we still see in operation today in the church.
So you see that pastors and teachers, our role is to continue to teach the church. Amen? The evangelists, to continue to preach the gospel of the good news. Amen? So lo tātou wa'awa ai I whai upu ia. Tātou wā ngai lola le tātou mta upu le tai au le nei. I le mta upu e whaautuina whapea Atiina'eina le Ekalesia a Keriso. Whai upu spulma le lua I le whai upu spulma le ono. Atiina'eina le Ekalesia a Keriso. Building Christ Church. And we're going to continue reading from verses 12 to 16. Ola tātou whaitawina mai ai whai upu I spulma le lua. For the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men and the cunning craftiness of deceitful plotting. But, speaking the truth in love, may grow up in all things unto him who is the head, Christ, from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Tatu whaitau mai wha Samoa. Ia. Le aupa ia. La tau te whai ai le manuenga a au auna. Ia Atiina'eina ai le tino o Keriso. Se ia tātou o atu o I tātou uma lava male loto ngatasi I le whaatua male loa le lei o le alo o le atua, ina ia whai matangata matua, ia oo I le fua o le ua matua, e tatau ma le tumu o Keriso, ina ia le toe tamani nii I tātou, o loo whelafua ina e bei o peau, ma wheawea ina I matani umalava o mataupu, I le pepelo o tangata, I tonga fiti leanga ua saunia e whaasese ai. A ia a mio wha maoni I le alofa, ia tutupu I tātou ia te ia I mea uma, o le ulu lava ia, o ia foi o Keriso, e mai ia te ia o na tupu o le tino uma lava, o loo whaatatauina ma whaasooina I ua uma lava, Efeso soani I ai. E tusa male ngā luenga I le fua o I tu tino taitasi. Ia iu ina Atiina'eina le tino e ia I le alofa. Praise the Lord. Olo o maua mai I le whai upuna se fulu ma le lua. Le na tātou whaitawina a mataina I le tātou whaitau le ni a tai au. Whamai olo o iai whai upu whaapea. Ina ia wha a toa ina ai le aupa ia. Ina ia wha atoa ina ai le aupa ia. O le upu le wha atoa ina o te fia wha mamafaina I le tai au le nei. A wa whamai le tatu autu, e whape whea on whamai le autu, e Atiina'eina le Ekalesia a Keriso, o le whisili, e whape whea la o na Atiina'eina le Ekalesia a Keriso. O le tali, e maua le leina mua le na a, whamai whai pasuma lua, ina ia wha atoa ina ai le aupa ia. Uso matua whawhine, o le whina ngalo o le atua mo lana Ekalesia, ina ia ola atoa le aupa ia. Maua mai, o le whina ngalo o le atua mo lana Ekalesia, mo tangata taito atasi, wa ta ua o tangata whaatuatua, ia whaapea o na wha atoa ina, le aupa ia. O le manei o le upu wha Samoa, nai o e maua tono mai ai le manatu. Whamai le lua koranito a lona mta upu e fitu, whai upu mua, whamai e upu a paulolo iaina, le aupe o le nei, le aupe ne, ona wai a te I tātou o ia upu ua fola ina mai, ia tātou wha amamai a te I tātou I mea uma e leanga ai le tino a toa ma leanganga, ia wha atoa ina lo o tau whaapa ia ina, I le matau I le atua.
Whamele upua paulo, ia wha atoa ina lo o tō whaapa ia ina. Usu matua whawhine, o le soifuanga o le tangata wha atua i le whina ngalo o le atua, ia wha atoa ina le aupa ia. Amen? O lo ia Yesu Keriso lo tātou atoa, o ia o lo tātou atoa. Ai i le soifuanga ma le ola o le tangata o le Ekalesia, po le aupa ia a le Ekalesia. Ia ola, ia wha atoa ina. Lele whamai o ia i le lua koronito, whamai ia wha atoa ina, lo o tō whaapa ia ina, i le matau, i le atua. Mo pe te rao na matau koe lima, whamai whai upo se fulu o iai i ngā le matau pule nā, whamai a o le atua, e ona le alofa tu noa o malava, o le na wala awina i tātou, ia i uatu i lona manuia e whaavavau, o ia Keriso Yesu, pe Atiina'eina o tō ina yaso, ia wha atoa ina o tō e ia lava. E te iloa, e o lava i le teimi o ti ngā, ma teimi o whita o le fōlaua o le tangata wha atua, o i nā foi e mauaile mea lea o le wha atoa ina. Ona o le tangata tali tonu, ma le tangata wha atua, i teimi o ona ti ngā, e wha atoa ina ai o ia. E ao o ina ilo na mafau whaumalo na loto. Ai whamene mō molpe te runta pue lua whai pue lua, o le isi vaenga e wha atoa ina ai le tangata wha atua, whamai wha pei o tama mea, whato a whanau mai, ia nau o tau i le swa susu e le suia o le upu, ina ia o tau tutupu wai. O le isi upu e mawhai ona ave le upu wha Samoan lea wha atoa ina, ia tutupu i tātou. Ia tupu pēr le soifua wha atua. Ia tupu te pēr, ia wha atoa ina pēr le soifuanga o le tangata o le aupa ia. Amen. So o vaenga la ia o te fia wha amamawhaina i le tai aule nei, e tusama le upu lea wha atoa ina. Awa, o le tato mata upu le tai aule nei, o le whina ngalo o le atua, ia wha atoa ina le aupa ia. E le ngata ina ia wha atoa ina i le matau i le atua, e le ngata i le wha atoa ina, ona o mea ti ngā e wha apea ona o mai ata i tātou i lo tātou soifuanga wha atua, ai o le upua le atua, o ina e wha atoa ina i tātou. Le laia o ina i tātou le tai aule nei. Praise the Lord. As we go through this chapter today, I just want to highlight in verse 12, this word here, it says, for the equipping of the saints. That word equipping, the Greek word for equipping is the same definition for the word perfecting. Now, Jesus Christ is our perfect, He is our perfection, right? Amen. Jesus Christ is our perfection. Praise the Lord. Jesus Christ is also our ultimate perfection in the future. When He returns, we will be made perfect in our glorious bodies as He is perfect. But while we're in the body, while we're in the flesh, the Apostle Paul is talking to the church this morning, and he's saying, we need all these gifts. They all need to operate for the equipping of the saints, for the perfecting of the saints, for the maturing of the saints. I've given you 3 texts there in Samoan, and we were talking about the perfecting of the saints found in 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Paul talks about perfecting holiness in the fear of God. Our perfecting of us as believers is our fear of God. Perfecting holiness in the fear of God. 1 Peter chapter 5 verse 10. Peter talks there about our perfecting during tests and trials. He says in verse 10, but may the God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. That even during our tests and trials as believers, those situations are helping to perfect us as people of the faith. In chapter 2, verse 10, it talks about perfecting in the sense of maturing. Chapter 2, verse 10 reads like this. Chapter 2, verse 10. Chapter 2, verse 2, sorry.
as newborn babies, desire the pure milk of the word, that you may grow. So the word of God, there's the other sense of perfecting, but perfecting also is in the sense of growing, maturing, becoming mature as a believer. That only in the word of God, he says there, Peter says that as newborn babies, desire the pure milk of the word, that you may grow. So that's the lens that we want to use during today's sermon, is that there's this whole sense of growing, maturing, being perfected in God's word. O le manatu mua e maua mai I le whaipo skuma le lua, whapea anga I atu I le whaatoatoaina, anga I atu I le whaatoatoaina. Tatu tue whaitau me whaipuna skuma le lua whaamangole. Ia. Ina ia whaatoatoaina I le aupa ia, la tutu whaiei ngā luenga au auna. Ia Atiina'eina I le tino o Keriso. E tolu vaenga o loo iai le whaiupulenga, e whapea ona whaamatalaina I le whaupunga lea o le ngai atu I le whaatoatoaina. Lea lau o tātou I loa, okay, o le tangata whaatuatua, e au ina whaatoatoaina le tangata whaatuatua. E whape whea ona whaatoatoaina le tangata whaatuatua. E tolu ni vaenga o loo au mai e whaupasfuma le lua. Vaenga mua ia whaatoatoaina ai le aupa ia. Vaenga e lua whamai e whai ai le ngā luenga a au auna. Vaenga e tolu I Atiina'eina le tino o Keriso. O le vaenga mua, whapea lona whaitawina, ina ia whaatoatoaina ai le aupa ia. E whapea whea ona whaatoatoaina le aupa ia. A tatou vava ai I le whaiupa spulma le tasi, o I nao lo tatou va ai e mea alofa ua tuina mai e Yesu Keriso, mō lana Ekalesia. O a mea alofa ia, na ia tuina mai nisi o apostolo, o isi e whai ma profeta, o isi e whai e wholafola le tala le lei, o isi e whai ma leo a toa ma o au. O le a ngai ana I le wha atoatoaina, ina ia ngaluia ina mea alofa ia, mō le Ekalesia. O ai olo iai pe whapitoa I ai le tofinga lea, o I lātou uma o e wholafola ina le tala le lei, o I lātou o e leo ma o awina le upu a le atua. Aisea, ina ia whaatoatoaina le aupa ia. E whape whea ona whaatoatoaina le aupa ia, e atoatoa le aupa ia, pe a wholafola ina le upu a le atua. E whaatoatoaina le aupa ia, pe a leo-leoina le Ekalesia, ma o awina le Ekalesia, e tusa ma fionga pa ia le atua. Le mafua anga o le ngalue ina mea alofa ia e Yesu Keriso I totonu o lana Ekalesia. Ina ia whaatoatoaina le aupa ia. Amen? Ina ia whaamatutuaina tangata o le Ekalesia. Ina ia matua. Ane whai whai upuna e se fuluma le tolu. Ia whai matangata matua. Ia oo I le fua o le ua matua. O le mana onga o le Ekalesia uso matua whawhine. Ina ia matutua tangata o le Ekalesia. Ina ia whaamatutuaina e tusa ma le awhionga pa ia a le atua. E whape whea ona whaatauna uina lea whaamoemoe. E whaatauna uina pe anga lua I mātou nei o lo iai tofinga o leo ma o ao. Pe a o awina le upo a le atua. Praise the Lord. O le maa nei o le ata leo au mai le upo a le atua le tai au le nei. Awa e whaatoatoaina le aupa ia. Pe a whai e ao awina tangata o le Ekalesia ma le aupa ia. Amen? E wha atoatoaina le aupa ia, pe a ao awina, ma wholafolaina le tala le lei, I le aupa ia. Praise the Lord. The first part that I want to look at this morning is, in order for us to progress to perfection, now that we know, okay then, the saints are to be equipped, the saints are to be perfected, the saints are to be mature in Christ. But how are the saints to be perfected? Here we see it in verse 12. This is the operation part. For the equipping of the saints. The gifts that we see in verse 11 are given specifically to the evangelists. Who are the evangelists? The ones who tell and preach the gospel.
It's given to the shepherds and the teachers, or the pastors and the teachers. What's their role? Their role is to teach sound doctrine. Their role is to teach the sheep and the flock. Their role is to teach the saints all about the scriptures. In 2 Timothy chapter 4, verse 1, Paul, he exhorts his son, Timothy, to preach the gospel. And I'm just going to read 2 Timothy chapter 4, verse 1, and it says this. He says, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Verse 2, Paul says to Timothy, preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. So even Paul was exhorting this young pastor, this young teacher, to continue to exhort and preach the word. That's our role as evangelists. That's our role as pastors and teachers, to teach scripture, to teach the saints. Why? So that the saints can be equipped, so that the saints can be perfected, so that the saints can be mature, and that they may grow. Maua mai, ole vaenga mua lea ina ia ngai le aupa ia i le wha atotoaina e pa utonu lava i le tofinga o we folofola le tala le lei mai lato uma o e avea ma leo o whaife au ma awau o i lato uma lava o e leo ma o awina le upu e whaapea o na wha upengaina mole ale mafuanga ina ia wha atotoaina le aupa ia Leana fi nau ma moli mau atuai Paulo i le whewhi au leo Timoteo. Whamai le mta upu e wha le lua Timoteo, whai mua whamai Paulo ia Timoteo, ia e ta la i atu le upu. Lua, whamai ia e wha maa losi i o na aso e taunga le muai, ma o na aso e le taunga le muai. Whamai Paulo ia Timoteo, ia e wha atonu atu, ia e hawa i atu. Ia e apo i atu male ono sai uma a toa male hao atu. O lo manino le upo le atua i le matafa ioi o le leo male awa. Ina ia wha atoa ina le au paia. Ina ia matutua le au paia. Ina ia wha malosia le au paia. Na lewhai mai whai pasuma le lua le tai au le nei. Ina ia wha atoa ina ai le au paia. A ngā lua mea alofa ia. A ngā lua le mea alofa o le folofola le tala le lei. A ngā lua le mea alofa o le leo ma le hao. Ea, e wha atoa ina le au paia. Praise the Lord. Lua Timoteo no ta upu e lua. Whai upu e lua ono iai le upua a Paulo ia Timoteo, whamai o mea fōina e whaalongolongo mai ai a tiau i moli mau e toa tele, ia e tuuina atu wai i tangata whaamaoni, o e wa mawhaia o na aoa o ina atu inisi. A matutua le aupa ia, wha atoa ina le aupa ia, e mawhai fōi o na vea le aupa ia, ma e moli mau atu inisi. Praise the Lord. Whamai whai paswunga le lima, Paulo ia Timoteo, ia e tau mawhai ina ia avea oe, ma le ua fia mai ai le atua, o le whaina ruenga e le aise mea e mai, nate, vai, tonu wina, le upumoni. Le matawhai ioi o le mea alofa i tutono le Ekalesia, o e folofola le tala le lei, o e whaapea o na leo ma o awina le upu. Ina ia, vai, tonu le upu. Aisea, ina ia wha atoa ina, le aupa ia. Praise the Lord. In 2 Timothy chapter 2, verse 2, Paul encourages and exhorts his son in the gospel. And in verse 15, he says to him, and that from childhood you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. And 2 Timothy chapter 2, verses 15, he says these words, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. This gift of pastor and teacher
needs to be able to rightly divide the word of God. In verse 2 he says, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. Our roles as pastors and teachers is to equip the saints. Praise the Lord. Our role as pastors and teachers and preachers of the gospel, evangelizers, is to equip the saints, the body of Christ. Why? So that you may mature. Why? So that you may grow. Why? So that you may be perfected for the work of God. That's our role. Praise the Lord. That we may continue to teach, not to put together programs, not to put together fun things to entertain the body. No, to teach, to preach, to exhort the body. Why? So that you may be equipped. Ole te lei ole matangofia ole mea alofa le tono le Ekalesia. O e leo ma o au ina ia faa Atiina'eina le aupa ia. Mana ia foi le ata le au mai e Paulo. O Paulo foi o ia manatua o se tasi ia o apostolo na vea ma faa vai o le Ekalesia. Ai fa mai le tala anga le tangata le o Paulo i le Kolose a lona mta koe fai pasfuma le lua. Kolose a lona mta koe mua. A lona fai koe lua sfulu ma le vanu. Fa mai o ia lava mātou te tala ina atu upune ia Paulo. O ia lava mātou te tala ina atu. Mā poa i atu i tangata uma. Mā o atu wai i tangata uma i le poto uma lava. Ina ia tu ina atu e i mātou o tangata uma ua atu o toa o na le lei ia Keriso Yesu. Vai le loto tangata lea a. O lo mawai le nganga lea o le apostolo ina ia fa mai o i mātou lava e tala ina atu. Mātou te a poa i atu. Mātou te a o atu. Ina ia tu ina atu e i mātou o tangata uma ina ia atu o toa o na le lei ia Keriso Yesu. Ngā lua le mea alofa o le apostolo. O Paulo o le apostolo. Le lai whai mai e whai poe lusuru malvalu na ia poa i atu. Na ia o atu. Le ngā luenga lale nā o loo whai nei. Mea alofa la o loo wha peona ngā lua ina nei tutono le Ekalesia. Leo lo iai o e wholofola le tala le lei. Mai e leo ma o a. So, vainga mua le nā. Vainga lo na lua tātou te maua i le anga i atu i le wha atoa-toaina. A maua no le wha atoa-toaina o le aupa ia. Lua, wha mai le whai pasuma le lua. Ina ia wha atoa-toaina i le aupa ia. La tau te whai iai le ngā luenga a au auna. Pea wha atoa-toaina i tātou o e o iai le aupa ia. Pea ngā lue ina mea alofa o e leo ma o au. Wha mai e wha atoa-toaina le aupa ia. Lua, o na ngā lue ai lea a. Wha mai la tau te whai iai ngā luenga a au auna. E te iloa, a wha atoa-toaina le aupa ia. A matutua le aupa ia. A wha pea o na o awina le aupa ia. E tusa man upua le atua. O na ngā lue leo le tangata o le atua a. E te longo fie lava le tangata e ngā lue i lana mea alofa. Man saili ina ia ngā lue ina ia vea o ia mawhaamanianga i tutono le tino Keriso o le tangata ua wha atoa-toaina. Whape whea pea le lei o na hao awina o le upu. Praise the Lord. Le wha mai whai pasfuma le lua. Wha mai ina ia wha atoa-toaina le aupa ia la tau te whai iai le ngā luenga a au auna. O mea alofa la ia o loo tala noa mai iai pea whaapea o na wha atoa-toaina pe whaongaina mea alofa a le au leo mai a wao a e fola le tala le lei o na wha atoa-toaina leo le aupa ia o na ngā lulue lea o le aupa ia. Praise the Lord. Pea tātou wa ai e whaapea o na ngā lulue mea alofa wha mai le mua pe te rung tau pue wha a lona whai pasfulu wha mai ia taito o tasi ma au auna o le tasi i le tasi. So a matua le tangata whaaleanganga, a wha atoa-toaina le tangata wha atua-tua ona o le awina o le upu, ona ngā lue lea, wha mai le Peteru, ia taito o tasi ma au auna o le tasi i lea lava mea, e pei o na maua e ia o le mea alofa, le na tato tala noa e le vaiaso na te nei. Wha mai e pei o au auna pule e le lei i le alofa tu noa,
winga ese o le atua o nā loa la tātou te vaai ai le ngā lulue o mea alofa ese. So, o awina le Ekalesia, o awina le au whaatuatua, o na matutua le ama Atiina'eina le au paia, o na ngā lulue lea o le au paia. Praise the Lord. So, a le lei o na whainga ruenga I mātou ia o leo leo mao e whaapea o na whaamatutuaina le au paia, o na ngā lulue lea o le au paia. Praise the Lord. Mo mope e te runa mta koe wha, ma nea tu si ina, whamai ia tai to o tasi, ma au auna o le tasi, I le tasi. As we look at this progress to perfection, the second part of that verse in verse 12, it says that for the equipping of the saints for the work of the ministry. For the equipping of the saints for the work of the ministry. In other words, that when the saints are perfected, when the saints are maturing, how are they perfected? They're perfected through the teaching of Scripture. They're perfected through the listening of the Word. And once they are perfected, once they are equipped, they move into servanthood. They move into practice. They move into the equipping of the saints for the work of the ministry. Diakonos, diakono, ngaluenga auauna. That when we see that someone is filled with good teaching, solid doctrine, and they start to grow in the Lord, then they are able to work. Amen. Amen. Praise the Lord. So in 1 Peter chapter 4, verse 10, it reads this: as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. It's beautiful how we see the word start to unfold. Oh, okay, a whaatotoina le tangata whaatuatua, e uina ngalue le tangata whaatuatua. Lona tolu, whamai, e a peanga lue loa le tangata wa whaatotoina, o na alia, nai whamai whai unga whai kusuma le lua, o na ia Atiina'eina le tino o Keriso. Pea le lei o na o awina le aupa ia, e whaatotoina le aupa ia, matutua le aupa ia, o na alia, o na ngā lulue lea o le aupa ia. A ngā lulue uma mea alofa I tutonu o ngā luenga alia tua, pea ngā lulue uma mea alofa I le tino o Keriso, o na alia, whamai o na Atiina'e lea o le tino o Keriso. O na tupu lea o le tino o Keriso. O na tupu lea o le ngā luenga alia tua. Praise God. Ana mānei ai o le whaangaso longa mai, e a mata mai whea I le ao awina o le upu. Ina ia wha atoatoina le aupa ia. Ina ia ngalue le aupa ia I ona mea alofa ese. Ina ia wha pea o na Atiina'e le tino o Keriso. Those three things today is that not only when the saints are equipped, the saints will work, the saints will serve, the saints will minister. When the saints minister, at the end of verse 12 it says, for the edifying of the body of Christ. You know, when the saints are working, when the saints are serving, when the saints are ministering, the body of Christ continues to be built up. Praise the Lord. But it all starts from where? From the equipping of the saints. How are the saints equipped? When the gifts are in operation. How are the gifts in operation? The evangelizers, the preaching of the gospel, the teachers and the preachers, the pastors playing that pivotal role of preaching sound doctrine so that the saints may be perfected. Once the saints are perfected, they're motivated to work, to serve. Once they serve, then the body of Christ continues to be built up. O le mānei o le upo le atua e au ngā ia te I tātou uma. Tātou whai tau mai whamol mole le siwa inga nei pito I fwoi lalo. A mata mai whai poe se furu ma le tolu. Whangata mai le whai poe se furu ma le lima. A maua whai tau. Mane loa le lei o le atua. Ia kia whai matangata matua, ia o I le fua o le o matua, e te tau le matumu o Keriso. Ina ia te toi tamani ni I tātou, o loo whirafo ina e pei o e au, ma
Ephesians verse 13 to 15a. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men and the cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love. Pea tupu le tino Keriso, pea ngai ina Atiina'eina le tino Keriso, e lima vaenga tātou te loai le taui o le vaenga leo le whaatotoina. So, le la tātou mata I whai uku le suma toluanga e suma le lima o taui o le whaatotoina. That when the saints are equipped, when they serve, when the body of Christ begins to be built up, when it begins to mature and grow, there are the results of that perfection. And there are 5 key parts that we want to look at in those verses. O le vaenga mua, fa mai le whaipuna suma tolu, se ia tātou wo o atu umalava, ma le loto ngatasi I le whaatuatua. O le taui mua tātou te wa aia pēr whaatuatoina, o le loto ngatasi. Amen. Pēr tātou wa aia le ngā lulue whaatasi o mea alofa, pēr whaatuatoina, ina ua hao o ina, ma ua matua le tangata o loo iai I totono le tino Keriso, anga lue lo le tangata lea, o ina tātou te wa aiai, leo mai whaatasi ma le tū whaatasi o loto, ona ua whaatoatoina. Amen? Ai a mata mai le whaatoatoina, ifea, I le hao o ina, o le upu, a le atua. O le vaina mua tātou te maua, o le loto ngatasi I le whaatoatua. Whamai whai pusuma tolu, se ia tātou o atu o I tātou umalava, ma le loto ngatasi I le whaatoatua. O le matanga o fia le ngā nuenga le atua, pēr o nā whaatoatoina le au whaatoatua ma le aupa ia, pēr ngā lulue le au whaatoatua ma le aupa ia, e ui nā Atiina'eina le tino Keriso, a iu I le loto ngatasi. That when we look at the first result that we see in verse 13, it says there, till we all come to the unity of the faith. That when saints are equipped, unity comes. That when the saints are in their service and in operation of their gifts, unity comes. That when we continue to build up the body of Christ, when we're all in operation, unity is there. There's that oneness of spirit. Amen? Lua. Whamai le whaipuna e susoi fwai, le laina ne susoi fwai, whamai se ia tātou o atu o I tātou umalava, ma le loto ngatasi le whaatuatua. Lua, ma le loa, le lei o le alo o le atua. E le ngata ina ia maua le loto ngatasi le whaatuatua. Ai lua, whamai e iwa ina ia I loa le lei e I tātou o le atua. Ma le tua le whaipuna suma fitu, tāpua tolu, whamai ia whapea o na nofo mau Keriso I o tau loto I le whaatuatua. Ma le tua whai le loto le tangata a. E fia ai Yesu Keriso. So, o le loa le lei o Yesu Keriso, o le tangata ua mawhana le mafutanga ma Yesu Keriso. Whamai le Filipi na o lona tāpua tolu, whaipus fulu whapea lona whaitawina, ina ia o wi loa o ia, ma le mana o lona toe tū mai. Ma ia whaatasi au I ona tina, ona ua whaatu saina au iate au I lona mali. Usa matua whawhina, o le vaenga lona lua tātou te maua po le taui lona lua e maua mai le whaatotoina mua o le loto ngatasi lua o le loa le lei o Yesu Keriso. The second part, or the second results that we see in the perfection that we get from being edified and being perfected and being mature and serving. Number one, there's this oneness that we have, the unity that appears. 2 is also the fact that we know Christ. And not just know Christ, but in Philippians 3 verse 10 it says that I may know Him and the power of
his resurrection. This is an intimate knowledge of Jesus Christ. Praise God. This is verse 17 in chapter 3. We learned a couple of weeks ago when it says that Christ may dwell in your hearts through faith. That he will find our hearts and that he would want to dwell with us in our hearts. Praise God. So, number 2 is that not only we have this unity because of the fact that we're in operation, but 2 is that we also know Christ. O le loa le lei o Yesu Keriso. Tolu, o lo whaawa wina pe le leina nei la lo whamai e le ngata ina ia o atu tato umalava ma le loto ngatasi le whatuatua lua whamai ma le loa le lei o le alo o le atua. Ai whamai le bainga na tolu, ina ia whaimata ngata matua, ia o I le fua o le ua matua, e tatau ma le tumu o Keriso. O le ale winga le whaupunga lea, o le tumu o Keriso, o le tangata lea wa iai e sui lona o langa, ai o le tumu o Keriso, e o ai ina ia fōlinga ma ia pei o Keriso. Lua Korinita o lona tāu pue tolu whai pasuma valu, whapela na whai tawina. A o tātou uma, o loo wa ai tātou I le pupula o le alii. Amen? Pupula o le alii o Yesu Keriso. Whamai, peise I o se whaata ma o tātou mata I leo fitia. Whamai ua li ua ai I tātou, ua fōlinga I ai, nei le pupula e o I le pupula, whaapei o nā mai le alii le nganga. O le mana ia o le tau I lea a. Whamai le ngata eva ai I tātou le tū whatasia ma le loto ngatasi le whatuatua lua e iu I nei loa le leia I tātou Yesu Keriso. Ai tolu, whamai e fōlinga I tātou. Ia Yesu Keriso, ona o le tumu, whamai ia o I le fua o le matua e tatau ma le tumu o Keriso. Ai mana e tusisi I le korinito whamai ua li ua ai I tātou, ua fōlinga I ai, nei le pupula e o le pupula, whaapei o na mai le alii le nganga. The third result that we see in verse 13, it says there, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. The fullness of Christ is described in 2 Corinthians chapter 3, verse 18. It says there, Paul writes, but we all, with unveiled faces, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. You know, when we're in operation of our gifts, we not only serve the body of Christ, we continue to contribute to the building of the body of Christ. We see unity. Number 2, we know who Christ is. Number 3 is that we become more like Christ, that we ourselves are transformed. What a beautiful result. O le mānei ai o le taui lea, o le mānei e le ngata e wa ai I tātou le loto ngatasi, o I le whatuatua lua, e loa le ai e I tātou le alo le atua, po o Yesu Keriso. Ai tonu whamai e iho ina fōlinga. Whamai e li liu wina I tātou e fōlinga e pei o Keriso. Wha. Numero wha, nai maua le whaipasuma wha. Whamai whaipasuma wha, ina ia leto e tamani ni I tātou, o loo whilafua ina e pei o peau, ma fe ave ina I matangi o malava o mata upu, I le pepelo tangata, I tonga fiti leanga, ua saunia e whaasese ai. Usa mutu whawhine, o lesi taui o le whaato toanga, o I tātou I loa le lei ai, le upu moni. E le mawhai o na whaasese ina I tātou. Le whamewhai pasuma whamai ina ia leto e tamani ni I tātou. Ina ia leto e pei tātou o ni tamaiti. Te longo fia le tamaititi a, o le tamaititi e le iao au ina le leipe, le imatua le leilo na mawhauwhau. E leiloa e ia le mea sao ma le mea se. E whaasalo a toa le mea le tamaititi la tau, se ilonga e latu tangata matua e whaatonu tonu, ia ma whaasao sao. Lea la pe e whai mai le whai poe lea suma whawha mai, ina ia le toa tamani ni I tātou. A au ina le tangata whaatuatua, a whaatuatua ina le tangata whaatuatua, a matua le soifuanga le tangata whaatuatua, e le mawhai ona whelafua ina. O le Ekalesia, o le fina ngalo le atua, ia tumu le Ekalesia I tangata matutua.
Matutua whapewhea, matutua I le anganga. Aisea, awa o tamanini I whamai e whelafua ina e peo pe au. Te longo fia le tangata e whelafua ina solo ale mawhauwhau. E le o mautule le le whaavae I le awa o ina I le upumoni. Ai whamai le mua le Ioane e le au lo tato wa o ina le vai aso. Whamai le whaipasuma whāle ta apu e lua. Whamai taule le ai, ua outu siatu ia te o tau, a wā o malolosi o tau. O loo tu mau fo'i ia te o tau, le a fionga a le atua. A malolosi taule lea, o le taule lea o le whailonga lea o le tangata ua malosi. Malosi whapewhea, whamai ua malosi, ona ua tu mau I lato, I le a fionga a le atua. E whapewhea ona le tamani ni I tātou, e whapewhea ona le whelafua ina I tātou I pe au, a wā o sātani mana whainga, e poto fo I sātani, Na le whai mai, whamai e whiawea ina I matangi o malawa I mata upu, whamai o le pepelo o tangata, whamai o tonga fiti leanga, whamai o saunia e whaasese ai. O porkalame ia le alia o laulangi ma le fili leo lo hanga I mai. Ai o le mana onga ale apostolo, a wha ato atoa ina le tangata wha atua ona le to e tamani ni I tātou. Aisea, a wā ue loa le I tātou, le upomoni. Aisea, na le nofo I tātou I lalo le awa onga. O le nofo I tātou I lalo o le launga ina, ma le awa awina, ma le tau atu o le upu o le atua. Ina ia wha ato atoa ina le tangata pa ia, le au pa ia o le atua. Tātou. A wha ato atoa ina la I tātou, a matutua I tātou, ona alea, wha mai whai pasuma wha, ina ia le to e tamani nii I tātou, o loo whelafua ina e pei o pe au, o le mānei o le atau na a. Rongo fia pe au o le sangi e whelafua, I solo a, wha pe ngā male o langa o tamaititi. Au noa male o onga, wha pe nafo I la tangata e au noa male upuboni. So I wha pe whea na mālosi le tangata wha atuatua, e mālosi ina ua a o wina I le upu o le atua. The fourth part is the knowledge of sound doctrine. And as we go into verse 14 this morning, verse 14 reads like this, that we should no longer be children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men and the cunning craftiness of deceitful planning. There are 5 results that we're talking about today. The first result is that there is a unity of believers. Second result is that there is a knowledge of the Son of God. Third result is that we are being transformed and that we become like Christ. The fourth result is that we know and we require as believers good and sound doctrine. We understand what is good and what is the truth. Remember in 1 John chapter 2 verse 14, we're studying this book as well, and it says there in verse 14, I have written to you young men because you are strong and the word of God abides in you. We're strong only because of the word of God. We're strengthened only because we know the solid truth of the word of God. How do we know the solid truth of the word of God? When it's actually taught to us, when it's preached to us, when it's given to us inside our churches. Praise God. And that's what we're trying to do here, brothers and sisters, in our church. We try and preach truth. We try and teach you sound doctrine. Why? So that you may become strong, that you may be equipped. Why? Because then in verse 14 it says that you should no longer be children. That example of children is because when you see a 2-year-old, the 2-year-old doesn't know the difference between bad and good. They don't know what's dangerous and what's not dangerous. They'll put anything in their mouth. They'll do the exploring part, right? But it's only when someone or an adult comes to try and guard them and keep them safe. That's why the apostle uses that as an example, that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. That's the strategy of Satan at the moment. They'll put anything false. It says there, every wind of doctrine, trickery of men, cunning craftiness of deceitful plotting. That's the enemy's strategy. But the fourth result, if you are equipped, you will not be easily deceived. If you are strong, if you are mature and a part and contributing part of the body of Christ, then you won't be like a little child, floating around everywhere.
you'll hold tight, you'll stand strong on the truth of the word. Paina muli, paina lona lima, lela o tato I loa, o tau I e lima mua e maua le lotonga tasi le whatuatua, lua e loa le lei le alo le tua, tolu, tato te wa aia le taui o le tangata e te tau ona maua le tu mua Keriso, whama e fōlinga, ia te ia wha, lela o tato I loa, e whaapea ona wha atoatoaina ina ua mautu I le tali tonunga po le awawina o le upumoni. Al vaina lona lima, whamai le whaipuna e se funu ma le lima, a ia a nio whaamaoni I le alofa. O le a nio le alo au mai le tusi pa ia wha Samoa, whamai le tusi pa ia wha palangi, but speaking the truth in love. Te a whaatoatoa ina le tangata whaatoatua, whamai a ia a nio whaamaoni. Whamtala ino le upua a nio whaamaoni le alofa, ina ia whaapea ona moli mau I le alofa. Ina ia whaapea ona tālai I le alofa. O le vaenga lona lima, a whaatoatoa ina le tangata whaatoatua, a whaatoatoa ina le aupa ia, e iei lona loto e manao ina ia whaapea ona tālai atu le tala le lei. Ina ia moli mau atu le tala le lei. E te loa, a whaatoatoa ina oe uso matu whawhini, a whaapea ona whaaupenga ina oe I le upo le atua, ma e ngā lue I lau mea alofa I te tongo le tino le atua, e iei le nau ta inga ia te oe, e te manao ina ia tā lai le upo le atua. E te manao e tā lai le upo le alofa. Le whamai e whaipune suma lima, whamai a ia a nio whaamaoni I le alofa. Moli mau whaamaoni I le alofa. A vealo moli mau ina ia manu malo ina ai se anganga. And the fifth result that we look at today, not only that we see the unity of faith, not only that we see the knowledge of the Son of God, that we know Christ more, we become more like Christ. Four, that we are solid in the sound doctrines that we are being taught. But the fifth result is that there is a mature believer has a strong motive to share the gospel. Because in verse 15 it reads, but speaking the truth in love. Sharing the gospel, evangelism is a byproduct of spiritual maturity. Just going to say that again. Evangelism is a byproduct of spiritual maturity. O le whasamoina o le whaapunga le nā, a matua whaaleanganga, a whaaopenga ina le tangata whaatuatua, ma ua matua I lona soifua whaaleanganga, ona nau lea oia ina ia tala ina pe moli mawina le tala le lei. O le mana ia whaasamoina fo ina le whamai, a ia nio whaamaoni I le alofa. Ia moli mau pea le whaamaoni o le alofa. Ia tala ina pea le whaamaoni o le alofa. O le ale whaamaoni o le alofa, o le tala le lei. O le maliua Yesu Keriso, o le maliua Yesu, o lona tanu mia, o lona toetu mai, o lona manu malo, lea ua mafu ai, o na ola le tangata ana sala. Ngā luenga alona mta upoe lua, whai poe whasu ma lua, ma le whai poe whasu ma fitu. Tato te wa ai ai le ngā lua ina o mea nei ua whaapea o na tato wa ai ai. Whamai le whai poe whasu ma lua, e winga I le Ekalesia po le ulua Ekalesia. Whai poe whasu ma lufa mai, ua tū mau pea I la atou, I le mata upu ale au apostolo. Whamai ona male ma futa whatasi, male tofinga o le areto, matalo talonga. Vai le ulua Ekalesia whapewhea ona malolosi le ulua Ekalesia, whamai ua tū mau pea I la atou, I le mata upu ale au apostolo. I le awa oina o le upu ale atua. Whamai la ia whamai male ma futa whatasi, ma le tofinga o le areto, o le ale atale na o le au-auna o le tasi a. Tato wa aia le urua I Ekalesia. Me I fo lalo whai poe whasuma fitu. Whamai wa lato vivi I atu I le atua, ma ua alofa ina ele nuu o malaba. Le ale mele o tupu, wa mata ona tala I atu le tala le lei a Yesu Keriso. Whamai wa whaapopo ina le Ekalesia e le alii, I le aso whai so o e ua wha ola ina. Praise the Lord. We see it in the first church and in the book of Acts chapter 42, 47.
this is in operation. All of this is in operation in the first church. And we see that in verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. So the first church continued in the teachings of the apostles. What we're doing today, they continue to listen to the teachings. They continue to listen to the sound doctrine. And it says, and fellowship. The other word for fellowship. They're serving the body of Christ in the breaking of bread and in prayers. We see in the final verse of that chapter 2, verse 47, praising God and having favor with all people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Praise the Lord. Amen. That out of the maturity, out of the strengthening, out of the perfecting, out of the equipping of the first saints came the evangelism part. It says there, praising God and having favor with all people. They continually shared the gospel. So, vaenga nai lima na tatou va'ava'aia vaenga mua o le loto ngatasi, unity. Vaenga lua o le iloa lelei o Yesu Keriso, to know Christ. Vaenga tolu fōlinga ia Keriso, le tumo Keriso more like Christ, becoming like Christ. Vaenga lona wha o le iloa lelei o le upumoni, o na lea vei latou, lea o tātou matamani ni'i e Atiina'eina I peau o talitonunga ese, the knowledge of sound doctrine. And 5, le Atiina'eina, le talaleia Yesu Keriso, or evangelism. Le vaenga muli o te whieta noa, maua le whai pasuma 5, ma le whai pasuma le ono le tātou tusi whaitau. Whamai, ia tutupu I tātou ia te ia I mea uma, o le uru lava ia, o ia fo'i o Keriso, e mai ia te ia o na tupu o le tino uma lava, o loo o whaatatauina ma whaasooina I iua uma lava, Efeso soani iai, e tusa malanga luenga I le fua o I tu tino taitasi, ia iuina Atiina'eina le tino e ia te ia I le alofa. O le vaenga muli, leo o tātou I loaina, le vaenga mua le tātou mta upu, o lo tātou mata I le anga I atu I le whaatotoaina. O le tātou vaaile I taui e 5 o le whaatotoaina. A le vaenga muli, o le mana o le atoatoa. O le mana o le atoatoa o Yesu Keriso lava lea. Mea malava I ngā lue I nā I le tangata whaatoatua. O le whaatoatoaina o I tātou. O ngā luenga e o leo ma wholawhola le tala le lei ma hea o ao. Ina ia whapea o na ngā lulue ma au auna le tino Keriso. O le vaaino I tātou o mea malava I le loto ngatasi ma le I loa le lei o le alo le atua ma le fōlinga ia Keriso ma le tū mau I le upu moni ma le alofa ina ia moni mau. O vaenga malava ia o le sosia o le malosi anga e mai le ulu o le Ekalesia o Yesu Keriso. Praise the Lord. Le whapea mai e whai puna suma 5, ia tutupu I tātou ia te ia I mea uma, o le ulu lava ia o Keriso. E mai ia te ia o na tupu o le tino uma. Praise the Lord. Amen. Nana whaima, e mai ia te ia o na tupu o le tino uma lava, o loo whaatatauina, ma whaasooina I ua uma lava Efeso soani iai, e tusa malinga luenga I le fua o I tu tino taitasi, ia iu ina Atiina'eina le tino e ia te ia I le alofa. O le malosi anga, o le mana o le atoatoa, o Yesu Keriso lava ia. Praise the Lord. The final part of our text this morning is found in verse 16. And let me just read to finish us off. It says there, may grow up in all things unto him who is the head, Christ, from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. When we looked at our sermon this morning, that number 1, that when the gifts are in operation, it perfects the saints. It helps the saints become mature. It helps them to grow. When we look at the gifts, once the saints are perfected, then they will continue to serve. They will continue to use their gifts to serve and minister the body of Christ. As they minister, as they serve, they will continue to build
the church. The results that we see is that there's a unification. There is a unity. There is a oneness in the Spirit. That we must. Another result is that we have a deep knowledge of the Son of God. There is that fellowship with Christ Himself. Another result is that we become more like Christ, the fullness of Christ. For we know sound doctrine, so that we won't be easily deceived, because we know the truth. And 5, that another result is that we are motivated to share the gospel, to continue to share the truth in love. But the source of all of this is from the one true head of the church, and that is Christ. Amen? So Ephesians 4 verse 15, that the body may grow up in all things into Him who is the head, that is Christ. Whai mina le tātou tāupu, ia tutupu I tātou ia te ia I mea uma o le ulu lava ia, o ia po'i o Keriso. Amen? Praise the Lord. Ia, mas patipati le nei tai au, pia whai wea fia le upu le atua. Amen. Amen. Praise God. O le upu nā le atua, tauina ia a vea le upu le atua e wha amala malama I bea I lo loto, malo mafofau. Pea tatou va ai I le ala whaasino. Pea tatou va ai le whaatinonga o le mea wata ua e le Ekalesia. Le ala ua mānai a le whaavaile ua au mai a. Whapewheo na whaatotoaina le tangata whaatuatua. Whapewheo na whaatotoaina le aupa ia. Ia o awina ma ia Talaina pea le tala le lei le upu moni. Whaatotoaina le tangata whaatuatua. Ona ngā lua e lea o le Ekalesia I ona mea alofa ese. Ona tātou wa aia le o tauia na tātou whaitawina. A o le malosianga ma le mana o Yesu Keriso lava lea. Praise the Lord. Yeah. Whamamia le tuelo whaalongo le nei tai au. Ono Yesu tātou tūlai mai. Praise the Lord. Lau whaimine tātou le tatalo muli mai upu ia. A vea lava mau te talo I le nei tai au, au tu ina tulo loto I le atua o nao lana upu, tato te talo. Whaftai tele ta mā. Lau upu, o whaalongo. Awa au ina I au. Ia wha ato atoa ina. O au, se tasi o le aupa ia. O le Ekalesia. Ina ia, o ngā lue, I mea alofa, ua e au mai, ina ia whaapea, o nā Atiina'eina, le tino Keriso. Whaftai tele ta mā, I le sili ese, ma le mata ngofie, o au fuafuanga, mo lau Ekalesia. Whaamanuina lo suafa, nei maso uma, yo il whavavau, amen ma amen. Father, we thank you so much this morning. Thank you for the beauty of your word, the depths of your word. Lord Father God, as we hear this morning, that Lord, that we're continually encouraged and exhorted and challenged by your word, that as believers, as saints, that we are perfected, that we are equipped, Lord Father God, to continue to contribute to the building of the body of Christ. Lord, we thank you for such beautiful results. Lord, that we may continue to be united, that we may continue to know the Son of God, that we may continue to become more like Christ. Lord, that we know the sound doctrines and the teachings that you have given us, that we are motivated, Lord, when we are perfected, Lord Father God, to share the gospel and the good news of Jesus Christ. And all of this, Father God, knowing that our source and our power is Jesus Christ himself, the head of the church. So we bless your wonderful name for the word today. All the glory belongs to you, now until forevermore. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tatua lalo me lalo whaftai.